done point since you started, you have moved from point A to point B. Because what have I done in terms of what? If you're charging 1,000 rand and you're still on the same level, your music is not moving. Your music is sitting on the shelf, gathering dust. You're not really doing anything. Or even if you are out there and you're charging 1,000 rand, have you brand yourself enough to be worth what you think people think you're worth? Also, it's a matter of branding and structuring your craft. Yeah, bro. If you fail to brand and be presentable and then connect with the ground and the people, then you will continue with 1,000. Because if somebody comes and say, and you just say, give me 5,000. But then you look at that person, okay, if I'm giving my 5,000, what are you going to bring in return? What is your brand going to do? Because I bet if you're coming to a gig, you're actually representing that person on the brand, and you're representing that brand. So are you going to bring something to grow my brand when I book you? Or are you just going to be another artist that I'm just going to pay and lose? So there's lots of things. Number Jesse Uzi, we just suspect to read in number of our okapi. It's how it's branded with those people. So it's gonna be the same thing. Yeah, welcome to Nema plus. And this go Filori ni artist. Then I don't know about it. Let's in fact wakomzaru baba from scratch from day one. Chitomo performer. Chitomo 25. Let's perform Marafco. I think when the man went back at Zumbo. Marafco na amavele akupefuma mahala richipefuma mahala mara ngori rari na plan raro structure raro diva zori riko nyogo ya gai ravari kuita nga group to point ya uri zvasvika razvona zo ari kubukiwa sa group kotodzwa sa chelele. That's when richikokono tomo venture solo artist mwana ina uri mumwe na mumwe ave solo ave brand nenda pusha almost mumwe na mumwe ratoma CJ atomubukiwa nga chelele atevera nne uchitevera nne ndakokozanyi una cash flow na vakomzeri vakadzizvungura richichiwa rayakamanyisa records ratomubukiwa nga chelele mara zvichara expenses. That's when chikonowana havo vakobva ka 40,000 vavuya ka 15,000 25,000 but nne uri ndivuye ka 1,000 ngaonosandenderi ngori ndonodzibranda 2.8 ndichi normally ndichichaja 8,000 ndiyakona compromise ndauya pasi to 3,000 or 4,000. It's still okay and whatsoever mara ndodi compromise was one. I feel like it's a matter yori no structureize music one no branding in fact important in a month warna branding ishimbilana na talent chimwe chitu Fizzy ndi vukona na petu because ndikwamba una event dzopambana nawo dzana vuri arali ini nichicharge 10,000 they always have such kind of a budget mara ndikwamba 10,000 zvakonda bado niwane ndikotopa example arali uri ndicharge 10,000 zvakonda bado niwane tavern ya mutimeli mavone ichikonipa that 10,000 it's highly impossible. So ndizve zvena ndikobudza zvano zero somewhere it depends on in kwagara ndikwambori chimwe chipinga riso 8,000 ningadwana ndiko accepta because ndikotopa example pa Fizzy vari no Vendaboy ndoncherera petrol ya 1,000 ndikomboro ni de mawoni zvitu zvorari iyo ndikongwana so somewhere somehow una dzi circumstances ndikomboro songo dzisiyana ndikwamboro una ligala anule na vori chimwe chipinga ndingandwana ndiko nitoda at that certain amount yana vori equal and na pesa rani koichi anoravera so zvorari iyo vakamba zvone vavendaboy and izvo zvithu futhi vanna vanji vamwe havazviteki ngori ndori playground ine navakayona utovo playground yavenda navorine ri kutambira ka playground isiro chelete. I think ndiyo the problem. Chelete Fizzy asuri Venda aihoni chelete ihone yo dhala hutovori
odala mafhungo alopfi mara ni yavona that thing yokusa vangana kana muthu uri mara akho mzero ni to humbula ndinga mubhuka then somebody mthana uri munhu wa event ave in charge of the event ive fedza hu tshi khou bhuka girlfriend kana muṅwe muthu ane mudowela now no chiro suggest wa vaimbi nga vhathu vane they know nothing about the event but because they just want to see someone vane va vhori better. Because I have been involved in some of the events. Napiwa, often this is what you're gonna deal with. But when it comes to the time in you don't have a say. The girlfriend of the event owner, you find okay, I'd rather walk and not work with these people. Because honestly speaking, you're not doing what you're supposed to be doing. Gorindi Fizzy, no, we can't book him. So there's a lot of drama in your worry. It involve abantu vane va vori ndivona vana kubvisa chelede ni vona ri they're gonna go and bad mouth you ka vatu vane they don't even know nothing about kobona hezwo vha khombo zwone mara hezwo vhane mavhatozwiḓivha zwifhedza uri chika industry music shango ḽoṱhe ṅwe na ṅwe vo US vha ḓo wana maniga avhafi US simple maniga Atlanta New York kanji asabukiwe still unless not over khalibon khulwane South Africa the artists ngangeno azibukiwe KZN the majority of artists ngapha bo Josina mi wazidiva zwino Venda same artists inji za Africa tathoya nduka ngi njelele kanji azibukiwe unless not uduma serious Venda same na borina banjele abenjele bawana Fizzy and Vendaboy ndo majority of the time. And it is all. So, ka industry music. Zika industry, but we're doing it wrong. It's way bad. Next thing, so there's too many. Oversee Emuna usapota jona KZN ngizofunga Venda ezo zwithu kha industry zwithu kha industry music usapota chizula iyo nengangokumu nani kotoamba I'm trying unengwe fere ndikuzama uri ndiwane but I can't find it even my porita was taking like 45,000. I'm trying to find that file and then I come July. I can't find it. These big artists were even taking less money because the booking prices that these major artists. So I don't know what they save. Did they save a guy? Come 0294, did I have a copy? Nah, ayo. Let's go feel on Venda ne. Venda chungu shit. Ape fetuna uruna chelede Venda unanga ni boka 10,000 reobala wabale ningano sa 20 Jesus kama nganjelele njelele futhi ziwesi ngandani arali nasabukwa mandisi kana ngifike apa uyu side ndiya dopeni ngafa khawa mini chibode khawash na guy who njelele I don't think una worry bangani boka 10,000 unless una na Elias unless ushitoba na muthu otoda uita event hapo picture ena vuku to so safari emana zvitaveni zvavenda zvina 10,000 ngakuva chimwe chipingezo tuzitwa ngori muthu anava in charge ufini promoter ndizone zina zikola cherede azikunyanga dziati cherede ngwana promoter ikosara ikutua na more than 50% profit mar artist yona ku 10% ya that money ndi mushumo wa promoter onoe mara tavene kwamba ngo auna chelede tavene rovorto ni na ini vani koto zvibona uri ola muna uva kutopisha like arali tavene ichibhala ungaita 2,000 as we say ngambori ini vadha vakonipa kuga let's say tavene yoita 5,000 and to that an extent vana ro profit yawona muna oita 2,000 ngambori those are the things mara so mara
zvibuya gai vavendaboy chothoma promoter mushumo wayo ndi uri inipure ila tshelede ikotoita tshelede ikotonipura sa artist mara ini artist iva ne-confidence enough ka music one to a point ine ava price ine nava nokui seta for a specific place even promoter adari 1000 unless nga circumstances zanu thangu ngadiwana uri ndi corona uvovala awukholeya thangu ngikhosonyongo sokutowina nakombetshedza but other than that on normal instances ini good anohana nathi sitokutohana ati sizina mukhowa ubalelo hana itoyo hana uri ndingasibhleme promoter nandipromota ndapuwa 50,000 ape ndiite gigi chances andikaita gigi nga 25,000 and aileyo asi Bomo. Don't worry. Our before she's up and never said the location comes the wrong. Whenever va artist vaso. Abanga charge whatever just never charges on level 5,000, 10,000 or 15 or whatever. But the one of a circumstance you're ayani auna chito aukoleya. Suko konda abana chitu auna income arikubala zwa mushumo zvine vavakuita zvonu zvasi avana chelede whenever depend ka music and they chipinga udry whenever bukonga vo 10,000 or 15,000 hada mutu arino Bomo ndofara 2,000 ndikonditoda ka gig yanga vangayana ndichingopindulira zvine ndazvionisa zvona ngeno yani ndikomba vone vane vangasiyane vone vanhu nga circumstances zvichikobva kuri ndinyono kwamba ondani akuambisa hani nani vanema vatome vamute va vanema vamute sure avambe vapo zvifana musirifisi yako rema nandofara 2k ma ndikwangori ndani perform ndikuita gig yangi wakona ngwana ndiyasito ndichikutisa zvinhu zvinji so zviyabvana kori ndinyono kwamba arikasekela ipiyo and raro lihangwe so Kezi mafizi ndikudzise zvavudi futi ka Bomo gore ndikozvipfesa zvori Bomo ukuhamba side ipi right eya uri Fizzy kana ndinyi so Bomo so mbuso ke yotodai clear zvavudi so nina chitenzi na musadzi na vana ina muta wamvesa anina like ni dependa kauri huve na 1,000 nga mwedzi at least uri konoliwa wamvesa anishumi I need anything else ngaicho chipinga zvina ndavori ndinyena kwamba nini mara ini 1,000 nikuti 1 mwedzi uchisalo chipera and in dependa ka music mbuso diori ningaijiana kani ngasiji now nichifilori ni worth 10,000 mbuso ndiye yotoda zvavudi usina Fizzy connection usina Fizzy ndiamdiva uka industry hawo ka industry mara ini mone ni kudependa ka 1,000 uri nini mudhi ukonoliwa ningaijiana apo ndikupindulira nemune ini mune straight yeah usina upfimini yes that's the reason why nechibona nesingasimbone kadzi giginji ndina vamwe vatu vanji vangasikokononga ndo excludiwa ya una vatu vane va exclude kadzi giginji mara that's the reason why ndisaidzi giginji kana ndisatoduva involve kadzi giginji ngori ndidova ndikotoda zvine ndakotoda nisafoni kana ndanibudza zvene zvine ndakotoda ndabva so naye nabva so kane health question ndingaipindulisa zvonazvo so Bomo so okay so niyananga so mbuso ndiori unazvo zvene nazviita uri niwane income zvino ni kwamba zva side yeah usina ndauri ndizva mini just anything as long as nichiwana income yeah ndina business kezo exactly so nendikwamba okay apindurelani hoyo mumtu then the next person so ndikwambela kamtu ene hanayo side yeyo at all confess obviously nina side nanedi chitomo udhise imbuso ndingori ndoamburi vatu venu vavapa noni vana dzi side kana vashuma vana chelede so obviously ninga 10,000 asikonedzei but ndikwamba mtu ene hanayo yo side hanayo yo business hashumi confess kamuntu ane hanayo kudoijia ndizvone zvonoko bula ya
zwithu zwine na khou point ine na khou yango ya khayo vheni na musi ndi songo ni pfa ubva mathomoni ngori u ḓo i dzhia. Remember vhuya vha na heḽia dzangano ḽo no pfhi nambi dza devula. Nambi dza devula ḽa ḽi na thikhedzo yoṱhe na fund yoṱhe nga ngomu na dzi artist dzoṱhe. Ḽa tshi nga vha ḽo bloka hezwo zwithu ndi uri artist iṅwe na iṅwe apfhi ndi Fizzy ukho yango bukiwa zwi ambo vha tea ya ofisini ya nambi dza devula. Hanga pfhi ukho yango u submitiwa dzi disc radioni dzi vha tea kha nambi dza devula. Ndi uri ya ḓo tovha control ya ina chance tsha u controla industry ya muzika wa vhoriṋe. So vha mbo ḓi feila ngori mini ndo wana uri orali tamusi a Fizzy u ḓo ita zwenezwo a pfuri nṋe a beti khou ḓa tshipfi ra ndi sokou dzhie 1.5 kokonongwana. So ndi hezwo zwithu zwine nda khou amba zwone kha point ile. Okay. Fizzy ni nga isa phanḓa? Ya ndi khou vha pfa vha popa a vha ḓo mbudza nga nambi ya devula vha ri nambi dza devula uri straight purpose ya hone ho vha khou itea mini ya tshi tou vha organization or union movement i khou controlwa nga vhonnyi avho vhathu vha tshi khou badeliwa nga nnyi. Heiḽa nthu ya yo fandiwa nga Samro. Vhona vholishiva vha tshi shuma ngei kha Samro vha head ya nthu ya Samro. So vha khou zwi ita kha province iṅwe na iṅwe for artist. Remember una iṅwe gig ya vhuya ya itiwa resort ho vha bvisiwa 90,000 just to prepare la gig. Ya fhedza yo feila nga nṱhani uri marketing wo vha poor because bo injector tshelede vhathu vha poor kha u market vhathu vho ṋewa task uri vha ite dzi advertisement no ya kha radio. I don't think uri vho fhedza vho ya kha dzi radio. I think over no misuse dzi tshelede mara havhaḽa munna vha tshi make sure zwo vha inject tshelede. Heḽia dzangano ḽa ḽi khou vha powerful lune ndi ḽone ḽa tshi nga ambara vhaimbi vhanzhi vhoṱhe havho vha Venda ḽa ita uri any booking yo no bukiwa i vhe i khou bva haningei ende no setheliwa amount yayo ine na tea u ita na tea u i wana. If u khou pfhi ndi 10,000 i ḓo dzula i 10,000 hanga pfhi u khou ḓa royal zwi amba i ḓo amba na nambi dza devula. So I think yeah come right 20%. So ndi khou tou vhuisa na nṋe a thi tou vhesa na information obviously nambi dza devula ndi I ḓivha but I feel uri maybe zwithu zwinzhi zwo khakhisiaho ndi mafhungo ane vhathu vha khou lwela hone ngo vota na u sa vota or maybe ho vhona vhathu vhahulwane nṱha hangeini kha nambi dza devula. Bomo obviously ndo zwiḓivha ni ḓo ḓi nkhakhulula arali zwi zwone but nṋe thi tou vha sure vhonazwo but maybe ndi yone thaidzo heneyo because that's why muthu ono nga Fizzy o ralo a khou kona u vhusa uri ndi mini zwezwo zwithu wono mfesa. So ende nṋe ndi tshi sedza ndi a tshi dzi vhona dzi poster dzo ṅwaliwa hanefhaḽa ṱhamusi meeting a tshi itiwa but meeting obviously but na zwo uri artist dzine dza vha fha live a si hedzi dzine nṋe ra khou ḓivha dzone vhono ṅwali ndi vhe vha ṱhamusi vho Shafulazi vho Ramwani vho mini dzi artist dzedziḽa obviously navho vho Bomo ngori na tshi vha ni local navho vhe ḽa tuna tshi ḓi vhonala nga haningei vhono mfesa. So I don't think in terms of approach yavho yo vha khwine kha uri vha approach na vhaṅwe vhathu easy ngazwo. So arali vho dzhia muthu ono nga let's say vha dzhia muthu ono nga nṋe zwi khou amba uri na nṋe ndi a kona u zwi spreader across vhathu maybe vhene vha Gauteng maybe kha dzi Facebook kha mini uri okay hu na dzangano ḽa so na so na so ngazwo. So vha si khou vha accountable na zwe vha khou ita u ya nga ha nṋe ngona mfesa. So I think zwo khakhea nga hanefho in terms of management nṱha hangeini a vha ngo zwi spreader the way. Kombo kutsa komzero ngetsho tshifhinga komzero na kweta mini uri nambi dza devula dziḓivha zero na muthu kana pfhi komzero ane ra kama approacha ane anga ri vulela like chivana uri vha kone u wana dziṅwe dzi artist vha kone u shuma nadzo. Yeah ni tea u pfesesa zwori zwithu zwinzhi vhathu vhanzhi vha tshi zwiḓivha ne na arali vha sa zwiḓivhi zwi a konḓa nga maanḓa arali Bomo a khou ita event even though a tshi ḓo zwori komzero wa ḓivha Fizzy wa ḓivha Romeo wa ḓivha Vendaboy poet a nga si ḓi a nkwama
times u ḓea kwama muṅwe muthu for that event ngokona mfesa uri nṋe nda tshi nga nda muambela na Fizzy ngo Fizzy ndi bra yanga ndi ṱwa naye nda mu dzudzanya price ya bet ngokona mfesa so sometimes zwi bva kha vhathu vhone vhaṋe a si zwithu zwo tou pfhi mini hezwo I'm gonna give you a simple example when it comes to the artist in Aminti. You know, we recently did Ilanti Ozama who selected but Jensen Music Metro FM now FM. Venda night Yamaboni. Ne comes there. That was straightforward and all that. But if Nagani Budazori Unaba Mbiba Manda, like so many artists in name but because maybe it's me or Bako says already the first one was Ndinyi Anadova, Dibanga Buddhist, Ndinyi Mwimbi. Mystery, Fizzy, the CJ, cut me out. So sorry, Nema. So if I no kata ndiko to the kind of paint. Okay, but it's fine. I'm bad. Una too much drama. Na attitude. You feel like entitlement or I'm better than who. Then I can't associate myself with Boni. Yes. Come on. But the moment you finish doing what you do, already there were people or tweets na minu dazukwambori marote yetu wa Venda. When you trying to do it now, you put this akabo. The real gents, you got that vendors, let's do this thing. Everybody goes back with come on. But when you were doing it somewhere, they had a lot to say, but Wuri, you did speak to them. But because I'm not gonna go out and take screenshots and be gay to try and expose who, that's not my game. People currently we just have drama unnecessary. We just want to talk, but we don't want to walk the walk. Come on. There's too much drama, too much. So ndiko pesa mbusela ya Gusta ne kazo Nema amba zone. So I think Nema risk shabela kule na mbuso ya Gusta. Ndizo ri hezwe zwenda pindori like maybe mtu doba kozo zori komzeri angathusa in terms of this and that. Ngwana. So zombe na nare ndi so zwene mazwi yambo ri times udobizo ofi girlfriend ya nyinya ya Bukenya. Okay, it's fine. But the strategy, because sazura ziyamba ukuthi the strategy artist ngozibana so zombe Nema already over order kanne ara ekomzero do nyambela na Fizzy ngobona mfesa Fizzy do mfesa and Fizzy nene ri do wana discussion ya serious nga hazo rara pesa rora Fizzy yani no ni mani apala bitu ngobona mfesa so nazo so sometimes ara ni go feel uri bathu abanga do pesa sorry ano ngori ndi Nema abangai. It's fine if you want to help pani mumtu chance ni okay ekomzero iyani ni nyambele na baba tuwaso then zdo so namsi ndikadita Venda late night show remzindo mdiba before achiduma ngandi amufona and all that banda siyamba naye ndikale ndokumomba naye zvo ngato ndi12 but virus ngori ndi achizwa kwamba na Remzi ayamba na Remzi then adaka show saini endera kudziita namsi ya Twitter interview ya Ray ati tubenda vondo bana ati tutanga naye una mtu atoyamba na Ray straight una Remzi I'm sure R&D mudeme achido ignore but uko the next week unamtu amba na una Rems ngomfesa so nambi dza devula riko biyela kha nambi dza devula ndizwenda kwamba zonori if wo babo kwamana na bamwe babathu if khaye mbuso Gusta bone ba dokona u approach abangwe bathu ngokona mfesa it's at that social media kana momtheno dokona u approach abangwe bathu arali ba gozitela for industry then zwachi dokona ba easy nda kumzero ndikoima 9 elo ndilande mangamanda ngori obviously una bathu riba imbiso una bathu vhane vhori vha kona uri approach and it's very much important to find such kind of those people in terms of kha zwine ra vha ri khou zwi ita hezwo ndi zwa ndeme nga maanḓa afho ndi right ndo no vha nesa zwithu zwinzhi ri nga fha dzi example nnzhi nga maanḓesa hezwi ni right una vhaṅwe vhathu vhane vhori nga si kona u vha swikelela but because of ḓivha nnyi a nga kona u swikelela khanyi that one is ndi point khulwane. Yeah, exactly. But Bomo kwa mazone autodliwa chelede bafisi. Okay. Kana mbizi za devura. Na ndopedza na vindela yototavanyofa. Ngori na artist ukudzachi votomu ujena cause bachi kononi badela. Ngori tichelede budget eba ikova. Afu una gig.
udobadiriwa dzi artist dzote according to the rate dzavo usongocheka upfi ini hanionewa ku 1000 kokonongwa so namusi ningobva chikuwani ngori ndingobva nejose vakononijensera vanijensera napetrolo rava sorted so lalina zwithu zvote chithu chechafeira pedzi ndi management uri una management yadzi artist kare chachi chithu chete chapa china independent management I think chadova chikure chipata Nema, not Nema. Bomo. yeah Out of curiosity, ne. I think nani party ya nagiza debula. Ara ni warumpa range ya chere ine ne wana through nagiza debula. Engaba ibukai. zvachibvana kuri ukuitwa kikigai yani ndi kikita because budget yone yachibva you set up for everything and then the taking in the after ni kwambo ya charity ya jana kachikwama cha nambisa table charity ya ikiva kupaka samro wange so nanchi wana uri nikobadeliwa 10 15 depending on the ndibonye if kwambo ngabo converted ndo wala kubadeliwa 30 Okay. kwambo the range zaone that the chikidima Okay. Yeah, ndinokunyokuvutisa ndichendokhera ndizomapasa sori yekushuma sa-PR management kana samini cause ari sikuzviona ndi-artist ndina PR already ndina manager wanga already zvine rachaja zvona ine ndichijoina nambidza debula ndive ndikuijoina on what level uri ukuita yakini ndikujoina ndikunyekozofasesa because honestly ndinotoma ndikuzvipa hatizvidivi so okay let me join na vanhu yaisati tisi chitu elantu dzadzifandi dzaprovince imwe naimwe uri kauve na chimiso chamusic ibudget yasamro so dzofomiwa kadziprovince dzimwe nadzimwe I think umwe dova zofa izvo zvithu dzimwe province dzisabasa todzicomplete ufoma mara dzadzizocombina dzi-artist uri dzive na voice ntini zvambo hangatsuko todheya dzi-artist dzasoul vatodziwana gai kabodon t hangatsuko todheya artist dza-KZN vatodziwana kabodon t yeneyo zvambo ngani ngei-KZN wabona nambi dzadebula dzangani ngei vadoividza nga dzina lavo ngotovo richidanga apa yopfi nambi dzadebula ngori ikutevera mini ore ndi vavhedza vaya mpumalanga ndo wabona ya angani ngei so yayo nthu yaiko inject funding nga samro Okay, Fizzy, you remember arana ngaseza mostly I think nga KZN yoshumesa ngamanda ka music wa maskandi ne na ngaseza futhi unilasi nangona sokuphi unadzi gigs dzine dziitwa annual side dzavo KZN. So what those guys did mostly, bana's artists dzine dzavori it's more like under an umbrella. Ni do wana uri cause your line in a certain bash in it every year. Mara funding yone reach Thomas through the same project as Zaritza. That is not Sambro na me. So what they do you babana's gig, these guys like you have it's like your own PR still. Rubana's gig dzine vazikweti you araruwa ngeni ya mdimeri udovana gig na kubetwa amdimeri inabori it's more about ego pushwa nga Fizzy and the team like na team and they going to say all those things so all these artists going to come and perform there another book wakela site from then ikutuwa ikoya ngangia com zero ukoba nengwe gig maybe the following week or after another 2 weeks ukoba na gig duri you are traveling around Venda or the whole province nichikweta gig yapo within your province from then you can also outsource not to make that gig in the province yabeyo but the funding that started the whole project you want to fund you nga those guys whenever it's chimiso chachovidzwa nga madzina whatever zone so covidziwa like the other one chincha divaone which I got kicked out the changwa dzina cha Venda but so those people were doing that thing uri ba build eva inguri nive nisongo banandara uri iba chipoto ngari it's your insurance policy uri you have a gig almost every week whether you are getting booked or not
but your music is gonna reach the people. And then there's a channel and people that are responsible to put your music on radio, videos on TV, getting interviews, and also getting gigs, which is no one promoters are not booking you guys, we'll do gigs for you. That was the plan and the strategy. Add up of 40. Vava Chigiana, Yaina office, I never adorable, Nambizadebo, in Airpadilwa, straight from Sambro. So 90 sana the city, not beside the city, 90 sunning. As soon as the gig can honor the function, if I or ranges, I can office in an Nepal. If you got the city fees, Jambo and got those struggle the office in an rank. Obona percentage in a Sara office in Banipa Yam, Katiam, and then in a percentage in the city, they never won your rank sales. Jambo is at that 50. Varengisava dogono ipato Katia Boya, the Nagono to an ice stock of 40. So, Yagi, Ichi Dovaya Baiko promoter, by Bingachim when a chimwe. Now we are at you, we are voice radio or Karadio or go submit this week, go submit and see the Daniel 9, but the road, their transport over going again via submit music available in some time. So if voice is right, you don't worry, you don't want management as a right. Yeah. And go offices and those faces and that's a Steven. Mara Lucia. But then they should look on your go. But the shit space in a conjugal little first sort of because the end of space in the tweet. So comes the ring. So now you're from the faces or Chimisa cafes. That's how Steve. Was there little Jenaka wonder for India. The Vapana rich mentioned this Jenaka's space in Don and Chotomambana. Now, no female Fizzy. Then you're Jenasam to a normal and deep for wait the faces Suzope. And the moon and the Jenasa moved to the Chinese account. Now, what you have with the account to Techeres. The Bushum was the Bushumara. No. Namsivo jena vaskwamba ti ava kuti yotopa vaspeaker all the time so wasukojena wakusikotecheresa usinori ukwamba watu vamuita speaker and wakumula udongokotonga yeah mara vakwamba zo avoni yotecheresa nendikasiite I think zviitwa ngakuetelea dhuva ka Fizzy asini jena nakachimwe ukwambiwa una side ya panda tando wange atilibu akuswa mbosi chaka ndichere kana ndimini odala watu badi utojena base chamiani plus ngaenge kavatrondi chauru ndichitojena ndikonyogo ndichikodzipa badi utojena konyogo techeso mudivi and rina muimbo washo kubona muimbo washo Fizzy wone atikozinya nandikonyogo topfa vayajena vamurana rikuzorotechelesa Fizzy ritodidali muduo zvozvo Fizzy avasatuva kwamberi vavadiva vavenda ruvani that's all zitiowahone especially kadzi artist because zvinoenda zvibona ka-industry yacho iko like information ya right uri imove because music washo hauna dzi-footprint dzine ratodiva uri ukobva hako chia hapa noni remember nga chipinga cha Vendaboy ikapita eliya lemuya ndilone lonongoteovuya mara lichivuya richikudhiva zori hezu dzito rote reka format ntii rikobva hapa richiya hapa niwanoroli kwashekanya ngosava na information notwista information uri rikobva gai richiya gai unodova anga angeni remember chila chipinga richiita documentary raya etv ndopotela mando uri magenge ambori ave na party abonare ngokonongwana mara nacheka udobona that zvinji ngahapa no
zwine ndo wana uri tamusi zwi khou ṱoḓa u involve ḓo ambesa nga hip hop kana venrap zwi khou nyanga uri hu vhe na vho murep na wana uri vhathu a vha khou tenda uri vha include vhaṅwe vhathu o kona u ngwana hu na zwithu zwine zwa nga ḓa zwo tou ḓa zwo fisa ini straight mara hu na zwithu zwinzhi zwe zwa vhuya zwa ḓa nga ngeno na wana uri zwo fisa venrap zwi khou ṱoḓa na vhaṅwe vhathu na wana uri vhathu a vha khou tenda ndi zwone zwithu zwo no kwashekana that movement and zwo kwashekanaho movement uno wa venrap na cheka wono slower down nga iṅwe nḓila ine khou amba uri a u tsha takadza no takadza so and vha tshi khou amba sone a tou vha ri ndi mafhungo a ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo ḓi tou vhudza na vhakhomuzari vha ḓo tou ḽivhezwa nṋe ndo no dzhena kha ofisi dza MTV na dzi producers hu tshi khou amba nga zwitakataka zwa documentary na mini and wasof ya fhedzisela i songo tsha itea nga nṱhani ya uri zwine nda vhona zwone zwi tshi itea Venḓa ha nga pfhi Fizzy a ite document. Ndi khou ita example thi khou ri nṋe ndi a zwino ha pfhi Fizzy a ite documentary ya venrap vha khou ḓa na Fizzy o ḓalisa vhathu vha 25 nga ngomu to a point ine a vha uri zwi dilute uri venrap straight yani ndi khou humbula na Nema ndi tshi ya ngei ndi gai hafha he ra mavhoneni side hafhaḽani he ya hu khou itiwa hezwi zwa venrap I think ndi few weeks back ndo mu vhudza from scratch a tshi mbudza a tshi khou dzhenisa kha line up nda ri Fizzy straight as a hip hop artist and the show heyo arali khou pfhi hu khou itiwa venrap show mini ṱoḓani vhathu vhane vha vhori vha proper I think ndi kha ḓi humbula ndo amba na vhone vha Bomo uri ndi khou vhudza Nema uri na Bomo a vhe a hone ndi khou mbudza dzi artist dzine dzi nga kona u define uri hu tshi pfhi hu khou ambiwa venrap hu khou ambiwa vhoni at least wanani from era ya murahu u swikela zwino obviously vhaṅwe vha ḓo vha songo ḓa vho ṱonga thi zwino dzi ati dza vendares uri dzi and whatsoever and plus hu sina tshelede chances vhanzhi vha nga si tende u but then ndi khou zwi amba in a sense hezwi ndi khou zwi amba ndi khou tovhela conversation yavho kanzhi tsho no vhulaya na venrap ri a fhiwa dzi opportunity fhethu hunzhi huṅwe u khou pfhi ri expose uri venrap ndi mini to tshaka dziṅwe mara definition ine ya vha khou bva kha muthu o fhiwa hoyo mushumo na wana a khou i define according to u takadza vhangana vawe o u dzhenisesa ndi uri u fha opportunity vhangana vawe to a point hune zwa dilute zwine zwa khou tea u itiwa vha khou zwi wana namusi ri nga ri khou amba na nga eneiḽa ya vhe ine ye na ita ndi soko fino nga na yone ya songo tou ima nga nḓila ine nga tou pfhi ya khou define venrap but ya khou amba the other side a yi ngo amba venrap soul na zwithu zwine nda vha ndo dzhena MTV zwo fhedzisa zwo dzhiwa nga vhoriṱa na vhonyinyi zwa namba zwo canceliwa nga nṱhani ya uri hu tshi definiwa venrap hune Venda zwi tou vha hone zwi tou vha ndi fact in fact zwi tou vha kha industry kanzhi ndi ḓo wana u khou definiwa venrap not nga nḓila heiḽani ine zwa tea u vha zwone ndi uri ni a zwi ḓivha zwa ri khou nyanga u define venrap ndi tea u thoma na ḓa kha vheini ndi ḓivhe na ngori vheini no bva murahu nayo ri ḓe kha era ya vhoriṋe ri ḓe kha era ya prefix era ya u swikela kha era ya zwino mara zwi nga si itiwe zwithu zwa so ndi nga wana Fizzy dzhenisa Fizzy. yeah I do have a project which I'm trying again, which I hope this time they will agree. There is a documentary which I'm currently working on. I had to sign a contract 19 so far. We're still in the process of negotiations. How can we have, let's say it's the whole of Limpopo. Each and every rap, Venda. Those documentaries, they're about to be done probably early next year. I think we should be starting. But the other thing you have a difficulty sometimes you make an appointment okay, we're gonna come and shoot this and this. Nichiswika na wana mtu otsima phone. Nichifona mtu achafara phone. Nichifona ani kudzori ndi Joburg. Mara na nje na KFC na wana kurenga ziliyo. Nema ulikwamba aenda anepo wacha kana kaenela ya TV raro bidza vanhu vanji vamwe ndikwamba za KFC kwamba ane vala vamwe vanozori avaho vagaigai
richiswa KFC kandora wana vakorenga KFC vamwe vatova vasongoda vunji yavo chila chipinga. So that's but that's I think Fizzy zvine kwamba like even ngano anovidza kuti basa I think ndelo zvine ndikwamba zvonori sometimes it's just like that the human nature or human behavior yotoraro omvesa. So I think Fizzy ukuambelesa okatelesa vatu va Gauteng because at that time vatu va Gauteng na vona vava ku pop up as serious ngozibona. So arali usingovidzwa avo Fizzy na vonyi ukuamba zvozvo Fizzy. There was no chance come zero because what happened in Chichuta Vendaboy radio. I got a call on a Friday. Kamachiroli. That was we're picking you up. We're going to shoot. That was a shoot. I mean, no the documentary we spoke about. So if Nanga Chakaram Zichotamba TV, I want to change the date because there were a couple of sabotage that happened. Because even the day that you go shooter, we were told on the day you guys are going, you need to shoot on Monday. We need the product, we are going to my editing. It's what you're trying to date you saw. Yeah, around date that's Valentine. It got moved. We're at 6. Then it got moved. This date is get moved. No, didn't mean the date you go Tambarini. You go Pezzo Tambai. Out of this with documentary, Hapang Wayon, have him when you move it up, it don't move it up. Which is also sabotage. Abafethu chithu banene ngandire ndido correction ngandire ndadziva documentary chimwe chikuitiwa ndikhonye to clarify na zvine ndava ndikuzviamba ndichiri ndifila nga Venda kanje wa dilute uchiko explain na story zvo tsvaka za Venda arari kufiri Nema na ndo vena phone ile chwa ndo yazwa MTV ndichiko nivutsa uri don't talutshedza uri othumuwa guy ka Venda I think nombudzana ngava vhathu vanji uva murawo zvo 90 guy nikhamba ngamuthu othoma hezwo story fana na musi kuitwa interview documentary ya Tupac even if an offer na vhathu vamwe vasiyo u dovha na muthu ane u ḓo ṱalutshedza ni a ṱalutshedza uri zwithu zwo thoma hafha zwa ḓa hafha kha nnyi zwa ḓa kha mini dzi video dza vhaṅwe dzi hone zwa ḓa kha u swika kha era ya vheini ngori na unga film nga ri sori na Bomo so ni nga wana na hango thoma nayo Venda mara na wana o dzhena hono vha na ṅwe nga murahu hawe throughout ndo to ṱalutshedza until itshi swika hune ya vha hone but dilution i thoma kha uri vhathu hu tshi explainiwa Venda muṅwe na muṅwe u i thoma kha ene muṋe a si tambiwa nga muthu uri kana uri vhu khou to expect hu khou tea u vhonala Fizzy arali ni khou ṱalutshedza era ya Venda ni nga si ambe era ya Venda Bomo nda sa muambe nguto uri Bomo hawo u ṱhanḓo nṋe kuitwa Pitori ndari ndi tshi amba Venda nda pfuka era ya Bomo nda pfuka era ya Killer G ya Timene ya Mizo ya Rine zwa prefix vho vhathu nda zwi pfuka ezwo zwithu zwoṱhe I tshavha authentic regardless uri yo era kana ho itea mini kuzwa ndi zwine nda khou zwi amba zwone ndi siko feel nga dzi fail a dzi ending nga nṱhani ya zwezwo yeah hela ya MTV nayo obviously not to go sweet to a back door too much because if you're gonna get a call ningoto kutswa dzimbudziso nga muthu ane a divi nix nga music wa Venda na ningokudzisiwa come zero kimang wetsa ngobona ningokudziswa like na teacher sina zifo sorry no man I apano nini kopengeliwa hapa. So, I want to with the question, but it just didn't really make sense. I don't even know the direction. So I did shut down the phone calls. I didn't reply to any of those. Yeah. Arikwamanga documentary nebindi kwepeza ngandela isiyo arikwamanga documentary akwambwa angachemi mukadzi archive za muntu one apa cabin rap rina dzi archive dza enough zineza ngati ndo reproduce documentary kana zvezvi maniga zvezva ko recorda kana ko performer vako capture as the moment dzana vako dzi capture vako dzi archive anatu like chisika chipinga chinada vako neke documentary achimiswa that material because I believe documentary they have to zvinezo nete yawo. Okay, there's different option. If who's not the archive, you can still dramatize it again. For what? On how everything happens. We need to try to go back
decide uri nane ndinoluza most of the content Ben rep from Rao. I've lost it. But zvimwe ndizori when the research is done and completed, vachipira the storyline zvavo, the storyboard, now it's the dramatization. If there's the archives, then they're gonna be used. Come on. Again, one thing in your some of us we are older than these kids that are coming now. The attitude is actually like a lot of things have changed, which we know, or if there's something that is ready to be done, I think it's always best, or something is ready to be cooked. People can talk and say, you know what, this that is being worked on, and then this is how it's going to be done. Come on. Because we can't be left out meaning for wire. It's times already, if there's something that is happening, there's a documentary we're still negotiating, hoping we're going to get it done. I don't know the one that's issues, because so far I'm happy because the progress of discussion and negotiations. But when it's time to do it, somebody around the come zero. Now I come zero to phone because as the end and I worry then a team you shoot and what in issue I pick up in your zivana kori uko do shoot abonyi one wa kodana bonyi ngori arali uko findi fees uko do shoot now ana mutu achi kudumsimela phone because of that. I'm not the one doing it. It becomes a huge problem. But if people were hold on and trying to write the history of this thing, document it down, put it on museums or wherever, who need the new generation can learn and go back to listen. Also, then what the saw. Because when documentaries are done, definitely music is going to be there. Come on. Yeah. One last question, Nema. As we, let's say for Fizzy, so uko part of that documentary, wako benefit. I mean, wana zakanyana just because you got on TV, kono usoko shoot a documentary for exposure. That's all. I want something. It depends on the kind of documentaries. Not documentaries that are done like to expose and put people out there. Come on. I want a documentary that is being funded. Okay, this is the money, and whoever that's going to be on the documentary needs to be paid. If ETV or in a company they're doing a documentary about Fizzy's life, depending on the negotiation or agreement, is not going to get any money, but because music all the time on those documentaries, then every single cent that you get generated, yes, royalties, then comes to him. So it depends on the agreement. Yeah, ndandikutuwa watu washu but ndakutora mbori zo kakhenga manda. Arona mtu ene kutodolo kadhyalwe mara zo kakhenga manda ila documentary kudovoniwa vakutopanga zi advert in between so that adverts dzikotoita chelede so zo kakheya but anyway ari the business later mwana mongo todola. Yeah, my gang, I sure those one about Bomo na when write space chao whenever bachichita bambuze but umzaka nane as live audio room but ndizvin come zero don't is 2 woman fa mara come zero if ndakutomba zone arisiko yakatwitter sedzani sola kuna watu vanji but rine risoi rekorwa na discussion even amsi return watu vene vaka industry na vene avao na mini namsi return ndiazori doje ne I know nerina vatu va space ina nemona avo so if mumtu ahosta or na hosta vatu vadoda namsi vashava at least the return dari kudiscuss ngani nge so at least vatu vavo kuva familiar na mini na rine na zvenra ku go through sometimes va feel a pity vadori buka vadoita mini this and that so I think arizamo zvisakatwita ngamanda zvingari tusanyana andiviziwe ngavone andiviziwe nganema ndidoda yavamwe machita ndisadiviwa nakosokotombidza zvituisapesisoro afanyokusori Fizzy ndinyi Fizzy uvagai otoma muzikali ntikosododa zveso so obviously yeah no Fizzy it's like question the question is ori Fizzy ndinyi otoma muzikali. The question is never zara what the request azimo request on number yeah zana wala ni never jena ndizamuna mu for the first 5 minutes let's get to know the artist uziyamba zobuti mara uchi feel let's get to know the person ara mudive risongopora kubuzwa Fizzy ninyi
ari tova na structure shokono interview sharp zvino suzvi avane over 2014 2013 ndikuimba interview mwana yoni kuzo Fizzy ndinye Fizzy uvagari Fizzy wanala guy Fizzy omala na Hey, uchibusa lo mara I know unavazana vaji vari single ka Twitter mava natina problem honestly tina problem nazilanzwa kange zva Twitter ndiyazvifuna tova ndachinyara zvezvi tinye kuveka spotlight ndikondonyogoropa vakomzero arari vakoriviza ari vakutombiza saartist ndikazvipesesa kana Nema ngo ndiyaziva uri niyandiva niyadiva namuzika wanga ndokonokusa relevant questions vizwa ngamutrena uri udiva nditakuseni page ndine ndakobudzisa vaFizzy dziquestion ndine naNema udovaone like so dziquestions ukubusa like ufana lui ati mdivi but sanenge uri ndiya interview vatu ndikuita research uri ndibuse something relevant okozwa so asi mtu anormal ndisangona last time ndava nayo ndabusa mbuso dza half of it but anyway ngachipingadze Temanga 7 mara from 6 to 7 we're going to discuss some other issues if it happens. Yeah, so vangati jena kai nayo issues ya 6 to 7 maybe. And the joiner ndisongobe ya Fizzy yo jena. Sure Gusta. Hey. Next I to download the load setting. I want an app ya load setting schedule like for next time usongoba nazi inconvenience. Tizino tindo download ndikuibona. What did the download setting na 12 o'clock? Yeah, I could hear. Mara still Gusta. So riba rosetor ndi 7 ngongona. So ne namsi ndikuzuri iko don't dianga 7 to 8 or 6 to 80. Ana zwena gaita zozombo dobusa mumu. So namsi ndo download. Ubona ndizozibona but azunga don't sanga cheat. Anyway, arikoli kuwama vana next time ari doveri rive na dzimwe discussions dzaso ndidzabvinga manda namsi rosokotangana Venda ari discuss vana vashu zvi important nga manda rese kuva rikusikudiva mapungo ngomvesa Bomo dodana zvimwe dodana zvimwe emwe nichita next time Fizzy kutozana fungo elimwe fungo lela kundina ndila uri ni wanori ni kweta no te nyari diwo ri vachigara toto da atinda kizaveiwe naenda gigi ngadziva lutini vatanu ani riva varelivo mna vana va zvino dotenda gara dichagai ardolivonela stress ridamba later ndito joina nange kadza Twitter atomuzita ngani ngeka Twitter kuti zitabela yeah sure sharp ndoliwa magenga rosvika ndoliwa na vatu votecheresawo Victor otecheresa svika pa matomoni ndoliwa eso fresh sure